start to update. Oh yeah, it's Monique. Yep. Ole ya fio anga o Santa Paula. Ya mai mo mai po. Ya. Le po o to o mai Samon o sawa naf. Manatu te mi fa aftai fo ile te uma fo no Samo le mesa ya ile fono. Yo manga ya, ile wo mo fono ale wa o te ya. Salo to titi le te tolu a quarta te le tolu ia salo le to titi ata ia fa ngalo tu le atiat ia mantele tele o la to sounding a tele tiati po le lima a fa lima ngai leono. Beautiful day in Samoa. La wo ba ya tu wa matanga te wa ya tu mo ba le sai le mang te le sa ya lo ma ngai en mal malam te lo supermarket un salonga te mau I fu se ba no le ya fa fo yo fo mai se penga malanga ya talo le tu ya. Ya, no fali I ole itonu ne o bayan. Ya, no fali I bayan wano ke aku ya. Oh, Fastauta, sorry. Ya, ole pisirisa sto ino fo pisi. Salo ole salo por 25 minute mai malai balele ia pia. 50 minute pe Ate anga Fastauta balele ngola wala msalo o balele lo tonu le so. Ia ngai fatal malole Fastauta. Tato wala kalo mai ia tato talanga malole na ia. Ia ngai. Bawo pempo tato wata.